Азнакайның мөмкинлеге шикле балалар мәктәбендә Данияр Мөхитов истәлегенә волейбол турниры узды. Анда район хакимияте һәм мәгариф идарәсе командалары көч сынашты. Шулай искалганыбыз өчен аны искә аларга кирәк тә бик тә хөрмәтле, бик тә яхшы җитәкче иде. Уважали не только учащихся, очень уважали его родителей учащихся и очень уважал его коллектив. И то, что вокруг, после открытия школы, то, что вокруг школы было организовано, это же его заслуга. Gündüklere işitlengen ballar yürüyor. Şulardan arasında gözde tutup, biz indi Daniyar'da bilirsiniz, şu mektepte okuydu. Bir kontrolüne iş başlandığında, remont işlerinin başladı. Kolektifka girip gitti, kolektif arasında hürmetke layık buldu. Bir kızganış demek ki biz de yoksunarız, bir soğanarız, her vakti de isten çakmayı, Allah'a Teala tarafından yazmışlar kısa bulgandır. Şunun içinde naverna indi öz yazmışında aşkına işlerge tırışıp sunga kalmayayım deyip şu aytып yürgen хезмәткәрләребезнең берсе инде. Мне посчастливилось работать с Данияром Замиловичем. Он профессионал своего дела, он опытный руководитель, вел коллектив за собой. Мы очень плодотворно работали, он очень многое сделал для школы, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. И мы продолжаем начатое им дело, стараемся быть образцовым учреждением, обучая наших детей. Һәр елны шундый матур турнирлар үткәргән өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, башкаручыларга, катнашучыларга.